Ваша екселенцио, кога читавме по медиумите, доаѓавме до информации дека сте голем влюбеник во велосипедот. Точно е тоа? Apsolutno točno i to je zahvaljujući mnogim stvarima ovdje u Makedoniji. Jedna je mnogo ubava priroda, druga su ljudi, društvo sa kojim vozimo i mislim velosipedizam je najbolji način da se uživa na sve strane. Znači prijateljstvo, zdravlje, priroda, kultura i historija i sve takve stvari. Ja sam mnogo pozitivno iznenađen sa bogatstvom Severne Makedonije. Како ја гледате со своји очи Македонија? Каква земја е таа за вас? Mnogo interesantna, mnogo bliska Slovačkoj što se tiče i Svetog Kirila Metodija od kada polazi naša zajednička istorija, tako bih rekao, zato što Sveti Kiril Metodij su došli iz ovog regiona, to je bila tako poznata moravska misija kad su donijeli pismo da se uče ljudi Bibliju i te stvari na svojom jeziku. I posle su bili đaci Svetog Kirila Metodija ovdje u Makedoniji, posebno Ohridski region. I znači mi smo bliski, ali ima tu mnogo posla da postajemo još bliži zato što mnogo stvari se ne zna. Recimo Slovaci prolaze, svi žure na more u Grčku i trebalo bi da ostaju ovdje u Makedoniji. Recimo ima tu ekstremno mnogo interesantnih stvari od velosipedizma do vina, do ljudi i prijateljstva. Recimo treba da se naprave na autoputu neke zamke i da se pravi više promocija recimo na granici, da ide čovjek recimo u Popovu, Puli, Sopot, Vinariju i takve stvari, da se zaustave, da ostaju tu 2-3 dana i da upoznaju ovu zemlju i posle mislim da bi su došli više. Recimo ja šaljem ovakve slike u Slovačku, sad mi jedan prijatelj rekao, ili čovjek sa kojim sam postao prijatelj iz zdravstvenog sektora, mi smo donirali Makedoniji 4 ove ventilatori najviše svetske kvalitete, svaki košta 25.000 eura u dječju bolnicu u Skopje i taj čovjek koji radi te ventilatore, on mi je rekao ja sam odlučio ove godine ne idem na velosipedizam na odmor u Hrvatsku, idem u Makedoniju. Mislim, to je moja misija ovako da propagiram Makedoniju. Da li може да ве држиме за збор дека вакви соработки или низ призмата на презентирање на убавините на Македонија ќе ни донесете што поголем број на ваши државјани во нашата држава? Pokušavam, ali još su rezervisani, treba da se na tome radi, polako, čekor po čekor i mislim da ćemo uspeti u ovoj emisiji. Која ќе биде вашата следна туристичка дестинација што ќе ја извозите на велосипед во Македонија? Ja imam jednu veliku prednost da vozim celu godinu, znači ovdje u zimi, sad se spremam, sad se dogovaram sa prijateljima iz Veles Biking kluba za subotu, nedjelju gdje vozimo, inače imamo mi subotu badnji dan, ali supruga mi dala dozvolu da je ne smetam u kući, da možem da vozim samo na večer da dolazim. Znači idemo verovatno ovdje lakše tereni, zimske tereni, verovatno negdje okolina Kumanova, što znam, ali ja imam plan, to treba da istišknem, da izvozim celu Makedoniju, znači 100%. Do sada imam samo 80%, znači sad iskorišćavam, sad idem strogo u te dijelovi, te pateke gdje nisam još bio. Ви благодариме.